ner malawe ka yane dial tin kon tilian ka rice no gwa same ka Nuer online TV channel bana jome bana jaling mandan ele rode rei dwaran kenyam rice ne ka kwi Dr. Riek Machar bana tin dial kon en toga kwi de bana kelingan walle ti kon dial ngajeno en walle e chang an jandang rawide kelien ka pai wel kel ron kina dangro widi jandangro widi diech bana rwach katin kona lat karodien bu kon te ka liang kana shop loach kajan shangan wale cha jojo gwan wo ne jan lukan jandangro widi rodien ke special court trial dung Dr. Riek Machar Durgon kana pot kang shul kana dang bakel tin kon tin cha ka yen kel ka loke re wi ka juba ka freedom all en wale ke jen gwa same ban de ngaje no shaluk cha jalat ka wale ra jen luk kan jandang ro ide rodian ka jen changa jandang ro ide kel to kontina ka pai wel kel cha luko mo cha jotok ken luko mae toga jaketa bangwan ka jarun wang ka korga medan me chaja kap chong ka jogam paiwa an walle jojan gwa no bunarach ka kwi loke dan e cha tok no wal ka kwi kore je tok re wich ka Nasser kam de ni SSPDF la South Sudan People Defense Force de ni kirmi yadit kene de ni Dr. Riek Machar Durgon gwaze dan e kore tok je ka jan paido ke dan shwa de ni SSPDF shwa Garrison ke barak dor de ni medan te ketene shwa wi yara diu shwa je dak me sha dak shwa de ni shwa joyratin shuliam di chotwo ka shwa Gerald Majur shwa jo mam ka do ka korga me wa nanga jere wich ka juba gwaze dan e chirek to ka je me chi Dr. Riek Machar shegu jeno jen belugo mo ki kore dana ci tok bajeri alka gwa ko dom gwa mishina chicken day liu kaja shwona no baje coordinate ka kore me shagon sha wuri shalka me maju Dr. Kamrar re torbele chaje gakten ko chala den woni en majur ken ne ko kien ten chikari arkel tekere torbel ko kor nin dangwan tele kwan tele piu ko kor gwa te dana ci kor me je toga ja me sha majur sha Kamrar chwar nang Renial UN misha coordinate Dr. Riek Machar kene kum kirmi yadit ko ba wuri shalka me majudak kene ji kwara ko ken baga nang re wiki juba dolwal e chaga pel Nuer Wayami mecha George no mecha ka nang airport ka Matar chukoro de nyoko to kui Matara gwan mi chalet kare wono ne te nyam te yat ka mach ko chin Nuer Wayami chicken pel no de majudere we chote ke de ni SSPDF chala do chicken ma chicken yot and when mo shukoro talk ya majur shwa jana kan when mo ka shwa de ni ka shwa ka mo ka bot and when mo ne ke shwa ka nak shukoro mo ne shwa talk shwa ran yu en shwa mo ka bot tin gwad mo ke shwa jana ni when mo kel ka majur kane ke de ni ko kien te tin men de ni SPLA yo te chi liutin bon gwad mo ko korchen wen rode ke jen gwadi wanan ka majur ke ja mi je korje togo sha pon majur sha jan nyogo manan ka je sha nang re wich ke juba ko ba jo town wini mi shwanang alamni let shede gwa me chi kum kir mi yadi de ngaje no shiketel dobdo dien rambu kana bel ko chicken village ke Nuer Wayami ki de ni Nuer ki ngwane Nuer
Shu Michael Makwelwas udame shu Benial ke Bol Mil ke Paul Nang ke Wilshire ke Sholton Balok gadut ke gat balit tie ko ke ulang an wen mo shu kan order shu kan top shu kare nyal shu kan jak shu anwer shu ka bunot kanak na ka ke mena gat ka weather kare nyal shu kan wer yu kan ga book ke mo kole rei wich naken ke meche jojo gwanu no shikir mi yadi chemche mo jalat shu nwer shu kan evacuation yu kan chutok ani wena mo gwade wo kan umna kan nwere shu kan Dr. Yang Machar yu kan kabre yu juba ko korga me shi wuri shalka me bol mel chakulo wo jantama me charwach jog Dr. Yang Machar no teraden mo babel jiko ba kemni ji shu kan coordinated chwa Dr. Yang Machar chwa je kaf ka chwa je tul dul yena chwa ju kware wa kaf kandial wona ka pot kang Minister of Petroleum chwa ne ti chwa ga kaf ka chwa ka yen mishit kana mo shot walk me cha Dr. Machar cha je yen shoten ka pet dang bakel kan ji kware dia pet dang bakel ti sha cheral che jenen ka te ram roiken sha no go raja kana sha no go gwel ke je men ji kware wona ka bode gane ka ti choko jen baro te wich kan dial cha kan dial yen te ram no go gwel ke je shemane ka te ram no go raje ka win mono do dien chwa telephone ni gada machar wona ke electronic ga dial device ga dial tin tere wi ke je chwa ko weekend dial ka odor mi be ka jan wude chal ka me ran information minister kwal chol Michael Makwei do zanen yana magwada me you can dial you can ga yale ka she kan duore kan onan kan coordinated ke dung 1991 ko jan dana let ka jang chukan Dr. Machar you can fanish ke padang bakel ka kore shukan nangwa lok chukan look chukan you talk mukule te kamishal kame a special court Dr. Riek Machar ngai ke jeno cha de look kamishal ke special court jende je look kamishal ka hybrid court yan gwa dande je look ten gwa de cha je yen shude shal kame Michael Makwel weda me menen yen me charwach te ka jaw mi chalat Shela no ji international community ngum ngai kana ka kwi Dr. Riek Machar Dr. Riek Machar jen cha dwer cha jalat si Michael lar no jen mi yan ke je Riek Machar che 1991 che je tok che 2013 che je tok ke che 2016 che je tok an tam ke 2025 che nyoko mo tok je lo ti diala bel ke Dr. Machar ke tin kono tok ti tok kan gan yang pankien ka dwalien ke Dr. Riek Machar ko lo kano de Dr. Riek Machar dare ro chung ka national election ko jan la fear ndir ke jala dwalo re kuma ka by the way ka kan ne ko na ja mission mo chu to go no chu Michael Makwei lo chu la no baring Machar ba je dien chu Riek Machar yen chere ngai kon diala ka nyire ka Dr. Machar ko jan wudi shal ka me Michael Makwei lo de wood bor gwada ji ko je tok tin ga 1991 me chi ga gwach kan Dr. John Garang da Mabio shu kan balen ju kan lat ka nga ka Dr. Riek Machar ko nuer ngai kon ga ne mo chang jane ke ne chi kana ulo joka jok ju jang ulo joka jok tit kana ano ko re chi to ga kan cha nang ne ke long ba do kan chi report chi to bo nuer chi ga report gen kan ka to so no mo shu re mo cho to chare mo cha ya ga kan no jaram dan le tijek shu kan goro be kan nak du no nyana shi kan on ga 2013 be kan nak cha kan shi kan mo won ke 2016 cha kan me shi kan goro ba mal ba tan ke 2018 me cha kula da Michael Makwei lo zame ano chang che kir ma yadi ta shi kan mali kan tan kan Dr. Riek Machar shi Michael Makwei lo tela do ne ne kir ma yadi is not ready. He's not ready to work with Dr. Riek Machar even though they sign peace agreement Kir will never work with Dr. Riek Machar jen jo dana chalat mine ideal
cha ne dial ko biken te ngai ko okay ure shal me Michael Makwelwe la thong nyire ni jalur ni dak nyire ni yak machar la thong nyire nyir but right now ko kon right ke kwide me en wala ka jan changa jan dang ro wire kel me ka jan pai wal kel ron kin dang ro jan dang ro de dich ci kon dial te ngai mi jiri den tam en wo cha Michael Makwelwe cha ja kwan la Minister of Justice jaram dan to gwa blok ntam right kona men te lukele te pinde men ka dungone jaram dan te ko bran be treti jien ka jaram dan te ko de ramo de jalun men je gujbe nyire ke dakren machar kene position dir chala kam me kir me yadit ne me reaction di te to kan ideal mi che ko jojo gwano shude me jaram dan chile la gwan lokota chale la Minister of Justice guyene di so chana meno jogomet ka nyir Michael Makwelwe ke Dr. Machar ne tungwan we can know be meda na chito ke 1991 kam Dr. John Garner Mabior ke ne Dr. Machar be use against Dr. Riek Machar je ndan gwika no so kujemo bitu bej bi ga deal talk tin en rey lokomen wale ko bi garame Michel ke me Michael Makwelwe be nyire ke Dr. Machar be use kana money ka jo chalat wa be jang bor baga mo kerek ke nore ka jandan gor kirme yadi de men ko run chabulo bel gor jeno be medan me chito ke 2013 bay nyoko mo kwaje bel ka boron tama jen jaga ko be daltno che ala kir use ala ramadan men ni ram mo jaram dan bo mo ke be ram be jaga duwe je jendan le roden tama duaj ke nga duaj ke Dr. Machar Michael Makwelwe mi nyiri machar kariet ke dial kone lalade telemi ken mlade so nyire ke Dr. Machar no bala mi jaga long bane to kwalat kene gwan wone ne mu to ga wo Michael Makwelwe we nyire ke Dr. Machar we je use ka court of law point and Michael Makwelwe barungten no barungten ko mishit kana mani che so Sudan che bunong mal biso Sudan bi jeng ni jana ba wotot no ribit kan shang na man cha Michael Makwelwe cha kwany ka ngai je no nyire Dr. Machar joja gwan wo mo Michael Makwelwe we mistake do den we je nyoko mi jaga je ko be talk be tere be long to talk re we ke so Sudan goy de balawone Michael Makwelwe be nyire ke Dr. Machar be je dil kapcho mo te je kapcho ngai kon mandana be talk re we chal ko mo bor ko mu je use let's say a changa jen pot kang we wakana yana kurun chabagwa kwara ko kienen kontin tere tijen ka kele kan wa kanyom yana ka bangore ba chabagwa ko won ngode tere de beje gor jano de kalunya lor chir mandana ngine diala ko ken evident ko ne chalat kan dial tele gata tele ka dotsen ko re to kam de ne sa speed up chi Dr. Machache ten binami te kel ka Riek Machar be jan chere ram cha yen la marbus rewich ke juba ko ne 2018 cha mal cha tan ke je me bokulo rewich ke juba kana shure man kwanya balorar changa wada ka medical check kana mo we de lo tam an gun medit mite ko jan baro wid diok kana men je na bawarar wal panken kana de content la ne kim yadit wona ka minister ken senior government official la jen ran bu we dodien bu dolwal kirim yadi te kula jiya na gadi ka ka United Arab na gadi how many times did you went there la we kai medical check bukan la na me ya government official visit kan mo ya kai kelio wona jan dol wal you know ko ngai ko na kirim no te ka react ka condition gor jano ba riem da ba ja geren bi mi ko jan dana to bari ndo ba ja ger ba point ba ja gwich mite mdo dien madong de la ri keje shirka heart condition shirka tayar dan ko ne je ne me we chon kunene dial nyam ne dial so to ke ka condition de ten cha dar ko cha jala ko je de la jala side of juba no je ne cha kina ko ti je ni no kir mu cha dar ko cha jala ko bele je no bele we do dien bele woten ke medical shek
no no kire ja nong de doctor ma cha de rode bar ring ma char chiram de rode bar che te ka position go rode bar gor jen so Sudan ate kamal so Sudan a latke so Sudan ate ke development economy de ke liwa real keke bana me cha gor cause en kum kirim yadin men chiken la let e chwer karwada tel mrodien ku doctor ma char ku le gor redial te jekte ti cha wi cha jo kompinyini ko wi che je wi mutini nyirtin reide de kula gwade wi mo cha gwaye chang no men ne dial let ken ko dong de so ran de gwa ta na gon je no bikan wan kan ka kwal chit ka mi te liede petroleum liede dan jen jak so sudan ni dial ko big tere wi ka juba ki big tere wi ka so sudan cause gwe je no bene dial baga benefit but liet we ka some people pocket not all the people are not benefiting ka jen liede mo ne ku benefit ke government official especially to be specific care family no ken ne ka ko na tie ka ja ka ne ko na ko use ka u ba na ba kan so na mene mu to jenen yana machine economic te je dollar ci pag de chawon yal te dial ci je re wich na kana within re we ka juba bo te ne ka anon gunmen ne titi kan dial kan ku create ko gor ko no ci na ci kan bula to ko nana imagine ram mu ci ni ke 2005 to independent job ke 2011 even up to now me cha gu jeno the election de la ke 2013 dan la de ko la ke 2015 ci kir she lok cho kor cho jeto chwe doctor ma cha chwe cho jo je ko yingu ka jo je ko jan dwale ke national election jen ta dan te tina da so mu right kona tedi ne ma wudi shalga me Michael Makwelwe zame jaram danen be wech be yarke woj be jaga gwantam right kona ke information e dane sha nung shala dungo shi selba ke me yadi di shike je kan Dr. Riek Machar no but kana confirm na me unverified report ya but muku buwa wenyam ba tara ba de gor right corner Michael Makwelwe jaram dan la Minister of Justice ko Minister of Justice kanyira Dr. Machar we all know the outcome okay unless they use the laws in the right way otherwise name bala disaster right which ka South Sudan so agenda na talk so wala bandi diala kon lat ko ren banakaling ka jen look Dr. Machar joja gwan wonen wala ba witness ni te karwach special nwere konte gwange Dr. Machar ten lada no quick can talk English ke quick can talk Arabic ibe ko right ka tong nat but charge ka court tel rami la rami la friends ka both English Arabic and kan tong nat de gade de ka kula lo translation so ngode kan je kan mo je ne awolo jogo no ya gweje don ba tana do ba pele chikan bo right ko don mu quick can talk no she need a counsel a different lawyer Dr. Machar can object can kalaro no as can jogo no telere ka karwach go ka translator we can ta dane chi kore to kan balat no government going kan Dr. Machar ko tane la kan ring Machar tik tetin ko kan de cha jur by the way ko mukir mi yadi jor ka mo ga yo so jenda na talk so on wale jalugan jandang ro de odien ko ba lugu mo ba continue but the main focus point jene main focus point kiwur Michal ka Minister of Justice Michael Makwelwe was melaran information communication technology kan postal service eno la dengu la da balangu antame ka do bu chaja kwangi jeme kwangi je ko ngai kire no ram me nyire Dr. Machar okay janta dan ten kon wer bu widan bet shunga bagatin kon lat karodian en ta loke Dr. Machar ke je ti dial chaka kap chong bon dial ten kon gu jo de malde ken man no chi ke bedien nyu da no ken chicken dear you know ka kwer kir bone chi ram de yen ta ma ki de chol win mo la li no ngaka mo ko ngode kwete tin adatin ba je lu gwa da danen sebraten so jen do danen dol na ka je ko e chala ramimo sitting president chaja woke immediately ke chaja quit ka dwer a letter kon bara so na mudara kula gwade kenten kon yar ka chiang ka yar ka wich yar ka South Sudan so en kir she national election che no ka national election che tiak
ke 2026 many comment drop gwado mo guje gwano banaw ke national election ke jinbo many comment drop gwado mo no and minister of justice ya kwanya Michael Makwelwe guje on jen be tok ba jalat ki be nyire ma nyire nuore ka nyira doctor machar be je use ko position ja kammo a position me de rande je yentin ka prunte ka de dial you know there Dr. Machar there je yen a chang to Dr. Machar ka chongba there je yen but Dr. Machar she is a person a leader a community leader kwer mi dire wike sos dan so cha de changa je bang no gwaye jen gwa dan de conpectin ana biate ko malban je kala radian